Tala falawal nei fo ia o uli Samoa o le whaopoponga o tala lau le tio Polinisia. Ua, lapata ia ai nei e le whaamsino, le whaamsinonga whaaitu malo, Judge Talasa a toa sa anga. Le sunga li o whaatau malama. E tau file whaia, o ni alato whaasalonga i lungo sota inga tele vave, e whaatau le mta upo o whaanga solo i nei maa fiai. O le tai au le salulu, le ana mōli maui nai leisi whaalawi loa le sunga li o i lungo le Facebook Live. O lana Facebook Live le nana ia wha malaua ia na paanga wha asalalau. O lo langolango atu ile wha alau loa i nol wha amsinonga. Ma wha ailo atu ai ele loa ia le tua leo leo taima langi le nafo Strickland. Le wha asea ila asanga ua whaia ele sungali o a o le amatalia le wha amsinonga o le salulu. Ma afu ai le lapata inga mai le wha amsino. Ma langolango ina ele loa ia li o le fionga mapsua tania to iloa wa uma ona ia whautua ina li o ma ele ai se nganga e tu maula loa il wha amsinonga. O le langona fo ile nao le loia Richard Merchant. Pe ta ina wha amanatu ane el wha amsino o lo o iaile au wha asalau lato te wha amaumawina tawon manga pe tai. Ile pito tu stala, ua tātanga wha apitoa fo il tu stala lava ia, mo se wha atananga e pu e aile leo se mata upu. O le tu te e olo o iai lava ia inga mo lato we au fiai le alo ese mai le whai o wha asalonga i lungo so ta inga tele vave wha atau mta upu o angia. E fitu sfuluona mo li mau leo leo, o le soe tula iai le mo li mau lona lua, a o wha ngā solo ai le vai aso mua mua o le 5 vai aso o le wha masinonga le nei. Na whatoa mai ai le mōli mau le fionga le komsino na tanga luenga leo leo au apa aulongo i tino Filipo i le umane o aso e tolu asonga fua salua mo le salulu o le vai aso nei. Peta il toi so o ngā mai o le salua i le asalulua na nafi. E le li ilo ia Samuelu Mr. Richard Merchant na ia toi tuli loa laval komsina la tau fono le na whaiel ofisola auli ma li o mal komsina o leo leo whawalo Harry Schuster. Na tau el komsina il whaate ia o ia i le so enga na whaia li o e soli tu la fono. Mai wa amatai fo ona ia le toi whaatua tua ina li o peitai. Sa ava ese mai ma le ofisa o leo leo i potasi. Ave whainga ruenga le ofisa o ta avale afi matupai e fsoswani. I le so enga wana mau e tolu le na whailo hane le lato fono i le ofisa o la uli. O le fono le nana whailo ai le minista o leo leo le sunga whaualo. O ia ia ilo na sootanga i le tangata o tuua ia i mōli mau e tolu ua amatu i tonu e li o. E whaia so e ngā li o matupai, ai ua taatia le so e ngā leo leo sa whaia. E le isa isi ua mawape ma Salomia i le mali o tu au. O so e ngā fo ili nā leo leo e le ai masai ngō Samuelu nā lia e ai, e pei ona ta ua le komsina. Na toe i o e ina fo ili komsina o le umane o le talanoa ngā Samuelu i lungo o le tauta iae, na whaato a whaiai mō lianga whaasanga iai, pei tai. Na te ena, ele komisina le tala le loia, na ala ona ia whaia mōlianga ona ua maa siasi il whaasalau ngā Samuelu. Ma ia tau, o le whautuanga le ofisa na whaiane e whaina mea petai, na ia tau le asonga fua le vai aso nei le whaia foe o lana tangi, whaasanga ia Samuelu i le whaalumaina o ia. Na mawane ai foe o le tolu o leo leo na whaia le suenga e au fiai malio, ma le tama i tai u whaamalolo, o leisi na whaamawai. O le li ofisa na whaamawai o le a mōli mau mō leo leo. Peta ina tau fo el mōli mau o le komisina e na tele i whaita wina le whaamtalanga Samuelu, mai o le whaila fo el suenga lea e na o se vaenga lava na ia whaita wina ona sa iai fo isia na ngā ruenga whaatino. Ai, na i o ele komisina sa oto atu ele leo leo su el whaamtalanga o le whaila ia teia, mai ia tau i le whaamsinonga o le suenga lava le na ia ali o ia ma le lātou vaenga ma a whaina maua li o le tangata o maa Salomia ai se ana lea lua tuai loa e loka mai le tangata le nā ai o le temtonu lea na amatai o na si i loa ma le leo le komsina ma ua alua i lavalo na whaamtalai na ona ma whauwhaunga ma ona langona whaasanga il suenga li o ma ia la lauai o mea whau uma le suenga sa whaia e li o ma ia whaanoa noa ai o na e lua whaipule ma leo sa whaau ngā ina e whaiei whauwhaunga ma tau fiai loa le whaamsino, le komesina ua lavala na tala. Ma whautua, ua amata na si maanu ilunga leo whaamtalanga e afuai o na tālsanga, e whaawhaingo fie whaamtalanga e whaingo fie e fo i o na malamalama. Ele i te ena komesina le fina ngā lol whaamsino, ma ia whaamalulu wai il whaamsino ngai le vave o se tala noa. Pei tai o le toi so o ngā tole vaenga lea, na ia i oe ai, ina ua fesili le loia,
o li o na moli ai na ua whai e li o whaamtalanga Samuelu le mea na tupu ma e le fiai ma nisi o leo wa e moli ai loa li o e sao. Na i oer komsina ma ia whaamaunia sa moli am whaamalolo i le umane o le whaatalanoanga Samuelu i lunga o le tauta ia e a se te malu o lua tolu. E le se sila fio le komsina i leisi whaatalanoanga Samuelu ia o ke topa talu fai mai o ia e le fia e mata le social media o na e telea na ngāluenga whaatino. Whaawau peal mo le mawal komsina e tātou li poti o iluma pe tai o le tai au nei o le atula i aile mo li maulona lua le na whaia le suenga le sunga tupa i sapani. Na sili atu le taimi ta tala o le ofisa balota i le pole a solua o le vai aso nei le te au le iwa. O le suinga u whaitau vai aso talo na whaasolo o le tala lava o le e tau lea i le valu i le po. Ia le ofisa palota i muli nuu mo le tunu ue le stala suafa palota. Pe ta ina long tala lo le tunu i le whaata ape ai o le pal mene me mautino ai loa le whai vave o le palota. Moli mawina loa le sili atu o na tumo le ofisa palota. Talu mai le salua o lava ina pongi sa ma wha solo mai ai lava ananafi. Talu le tele o i tu malo polu nei ele i tai o na afa le stala o la tau lola palota e au fia i whale ata tasi ma whale ata lua. Peitai. Ua sirila ititi atu ma le 5% le au whaingo tangata palota lu o luono. Ua le stala, ua whailoa mai le ofisa palota, ua umana le stala, mai le se lau sulfitu afe. O le masino se tema e whaangatai le stala, anga wa ailoa tangata le ile stala le saltu pelu afe. O le valu le fiafi fota ata puni le ofisa le stala i mulinu. Ai o le lima le fiafi o le stofi taitasi, le whaatala no whaapito atu ai le ofisa palota, i lunga o le talo whawhamo, te mai moa i lunga le YouTube, ma le Facebook i tawol manga wo o iei ngā ringa whaatino, ave ia le talanoa o le nei vai taua Samoa. Ua whaato aloa ia le whaata ape o le nofo ingalona sulfitu o palmenia Samoa il umane, o lana sisi ngā fu alona ono sfultolu, aso malolo, le aso lua, ai aso tolu e lo yuni lua o lua lima ta ape aloa ia le nofo inga o iei nei. E pei o na tali ai le fionga i le amalu le malo tuto atasi o Samoa, le whautuanga le fionga le palmia fia mena o mai mata afa. Sau noi fia me wata lia le au le malola na whautonga o le asolua lua fitu o me e whata apel palmene. Ma au mai ai le tai au le asolulu lua valu le whaalinga i lona tali alo. Ia, ai mo le tunu e whaialan whainga palo ta tele tusa ma le alau mea. Ai, o le kāpeneta o lo o iei nei, o le a wha au peo na la tō wa ai le malo mo le teimi nei, se ia o ina usu le whono mua le isi pūlenga i so o mai ai e tusai, ma le vaenga tolu lua, ma le tolu tulafono whaavai o Samoa. Peita i ave fo il wha mua il wha ngāio ina, o le malo e tusai, ma le wha au ngā ina wana tupe. O whaelo mai foi e le fionga le palemia, le wha au lava, o le sauninga tuto tasi lo nono sutolu, i le sauninga alo tu whaaftai e whai e muli vai, i le malu le katoliko, ono i le fiafio le sa aso mua uni. Aso ngā fua aso lua le sauninga sisina o le fu e le mamoto le malo, le fia memta afa whaumina mulinu ule lua le ele fau, ma pate patia i le alo fau le tua. Toi wha aso lo toi alo, ia lol whaata apeina o le palemene, lona se fulu fitu o Samoa. Ina ua pa ule talo le tupelu o lua lima lu o lua ono le fionga le palemia fia me, malana kāpeneta. Ua o se tasi o wha o poponga fau i tala wha solopito o pūlenga o whainga malo o Samoa. Tala na o le nei auli mai lau le tio pule nisi.